Acem Uralga oturup al dedim. Su olup çıkan tamam. Hala gel desek oşo ayalдар ketip kaldı go batpayсыңар деп. Jaman kişi jaman öyle. Ben bilmeye kaldım abi seni alıp gelip. Автолика сүйлөп койбойсузбу? Ne dep söyleydi ne dep Nivası Çalmayı da. Nivası tıkılıp kalsa söylüyor bana. Мынакей тоолор, биздин тоолорунан да бийик тоолор. Мынандай кар жаап атат. Мына биздин машина эле түндө калып кеткен, көчкү түшүп өзүбүз зорго кеткенбиз.